इरेचासें ख्वाई पुनमबगी मफमदा करिगुम पाउजेल अमा लाक्सरी मदुदी कांगलुप फुरुप नाइदना पुल्लसे अखोई अपुनबगी सक्तम कन्ननबा यलौ इरम चाउननबा अपुनबगी खोलाउ लाउरसी मालेमगी लोना इंडियागी लोना असम वायल पियु मिशम नुपी आंग हाटपा टेररिज्म की थवोंगनी टेररिज्म की थवोंग खुदक लेफलो सत्नब यादब एक रिपील तौ मालेम की अमत ngairaba miyoibagi hak kannanabagi numit asida apunbagi khongchat apunbagi kholau punna khonjel hauna lawminarasi amattasi thabiraganu lakloi khoi pulasi khairaroi kanglup furup aigi magi yetunu leiraganu matam henkragani December gi tang tara aikhogi numit International Human Rights Day December gi tang tara miyoibagi hak kanbagi numit asida hauzik thokliba hatna sunabagi thawong ase loisin hananaba amadi afaspa thamjillakpagi mayokta All Manipur United Club Organization amuko poirei leimarol maira paibi apunba Manipur All Manipur Women's Voluntary Association amova Committee on Human Rights Kohor Manipuri Student Federation MSF amasung satminariba loop singa punna sinminaduna Manipur miyamgi oiba khongchat protest rally ama thangmaiban thau ground dagi haujaraga khumal lampak ki main stadium phawba chachagani hariba khongchat asida laikai yi club singi member sing amadi laikai yi maira paibi ma sing mahiroi sing amadi miyam hupna saruk yabiyu namil asida sarkar gi office sing mahiloi sing lanai sinsang sing khudimak isa gi sintha lepiyu December gi tang tara leipak ponamit ni ayuki pung tara taba matam dagi thau ground thangoi bandagi haujaraga khumal lampak main stadium phawa chachagadauri hairiba khongchat asida miyam punamakna saruk yabiyu haiduna paujen jabalakchari nungsi jaraba ireisa khwai khibiki mafamda karigumba paujel ama lakchari madudi kanglup furup naidana punsilasi aikhoi apunbagi saktam kannaba yelhau iram chaunaba apunbagi kholau laurasi malemgi lona india gi lona asumba wael piu Micham nupi angang hatpa terrorism ki thawong ni terrorism ki thawong khudak tale phalo chatnaba yadaba ek repeal taw malem gi amat tangairaba miyoi bagi hak kan bagi numit asida apun bagi khongchat apun bagi kholaw punna khonjel hauna lawminarasi amat ta chithabiragano laklo ai khoi pullasi khaire roisi kanglup furup aigi magi yetuna leirano matam henkrani December gi tang tara aikhoi gi numit International Human Rights Day December gi tang tara miyoibi hakkan manumit asida haujuk thokliba hana sunabagi thawng ase loisin hananaba amadi Armed Forces Special Power Act 1958 thamdilakpagi mayokta All Manipur United Clubs Organization amuko porei leimaron maira paibi apunba Manipur All Manipur Women Voluntary Association amova Committee on Human Rights Kohor Manipuri Students Federation MSF amasung satminariba lupsinga punna sinminaraga Manipur miyam gi oiba khongchat protest rally ama thamoiban thau ground dagi horga khumal lampak ki main stadium phawu chachagani hairiba khongchat asida laikai gi club singi member sing amadi laikai gi maira paibi ima sing mahairoi sing punna saruk yabiyo numit asida Sarkar gi loisang sing mahai loisang sing lanai sinsang sing sinthale piyo saruk yabiyo December gi tang tara leibak pok panumit ayuk ki pung tara tabadagi thau ground dagi haujaraga khumal lampa ki main stadium da loisang gadaba rally asida miyam punamakna saruk yabiyo haiduna paujen jabalakchari irecha seng khwai punambagi mafamda kariguma paujel ama laksari madudi Kanglup furup naidana pullase akhoi apunbagi saktam kannanaba yellow iram chaunanaba apunbagi kholau laurasi malemgi lona india gi lona asum wael piu misham nupi ang hatpa terrorism gi thawong khudak lephalo satnaba yadaba ek repeal taw malemgi amat ngairaba miyoibagi hak kannanabagi numit asida apunbagi khongchat apunbagi kholau punna khonjel hauna lawminarasi amatta ji thabiraganu lakloi khoi pulasi khairaroi kanglup furup
ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯦꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯒꯅꯨ ꯃꯇꯝ ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯗꯦ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10 ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯀꯟꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯍꯥꯠꯅ ꯁꯨꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमुको पोइरई लेमरोल मैरा पाइबी अपुनब मणिपुर ऑल मणिपुर विमेन्स वॉलंटरी एसोसिएशन अमोभा कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स कोहोर मणिपुरी स्टूडेंट फेडरेशन MSF अमसुंग चटमिनरिबा लुप सिंग पुन्ना सिनमिनदुना मणिपुर मियामगी ओइबा खोंगचत प्रोटेस्ट रैली अमा थांगमैबन थाव ग्राउंड दगी हौजरगा खुमल लंपाकी मेन स्टेडियम फावबा चतजगनी हारिबा खोंगचत असिदा लेकाई लेकाई क्लब सिंगी मेंबर सिंग अमदी लेकाई लेकाई मैरा पाइबी मा सिंग महिरोई सिंग अमदी मियाम हुपना सरुक याबियु नमिल असिदा सरकार की ऑफिस सिंग महिलोई संग सिंग लनाई सिनसंग सिंग खुदिमक इसा इसा की सिंथा लेपियो डिसेंबर की तांग 10 लेपाक पुनमिनी अयुक की पुंग 10 ताबो मतमदगी थाव ग्राउंड थांगोइबंदगी हौजरगा खुमल लंपाक मेन स्टेडियम फाव चतचगदौरी हाइरिबा खोंगचत असिदा मियाम पुनमकना सरुक याबियो हाइदुना पाउजेन जबलाक्चरी नुंसीजरबा इरेचा ख्वाई खिबिकी मफमदा करिगुंबा पाउजेल अमा लाक्चरी मदुदी कांगलुप फुरुप नाइदना पुनसिलसी अखोय अपुनबगी सक्तम कन्नबा येलहौ इरम चाउनबा अपुनबगी खोलाउ लाउरसी मालेमगी लोना इंडियागी लोना अचुंबा वायल पियु मिचम नुपी अंगांग हाटपा टेरोरिज्म की थवोंगनी टेरोरिज्म की थवोंग खुदकता लेफलो चटनबा यादबा एक रिपील तौ मालेमगी अमत्ता ngairaba मियोइबगी हक कनबगी नुमित असिदा अपुनबगी खोंगचत अपुनबगी खोलाव पुन्ना खोंजेल हौना लाउमिनरसी अमत्ता चिथबिरगनो लागलो अखोय पुल्लसी खाइररोइसी कांगलुप फुरुप अइगी मागी येतुना लैरनो मतम हेनख्रने डिसेंबर की तांग 10 अखोयगी नुमित इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे डिसेंबर की तांग 10 मियोइबी हक कनम नुमित असिदा हौजिक थोकलिबा हाना सुनबगी थौंग असे लोइसिनहननबा अमदी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 थमजिलकपगी मायोक्ता ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुको पोइरई लेमरोल मैरा पाइबी अपुनब मणिपुर ऑल मणिपुर वुमेन वॉलंटरी एसोसिएशन अमोभा कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स कोहोर मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF अमसुंग चटमिनरिबा लुपसिंगा पुन्ना सिनमिनरगा मणिपुर मियामगी ओइबा खोंगचत प्रोटेस्ट रैली अमा थांगमैबन थाव ग्राउंड दगी हौरगा खुमल लंपाक की मेन स्टेडियम फावबा चतजगनी हाइरिबा खोंगचत असिदा लेकाई लेकाई की क्लब सिंगी मेंबर सिंग अमदी लेकाई लेकाई की मैरा पाइबी इमा सिंग महिरोई सिंग पुन्ना सरुक याबियो नुमित असिदा सरकार की लोइसंग सिंग महिलोइसंग सिंग लनाई सिनसंग सिंग सिंथा लेपियो सरुक याबियो डिसेंबर की तांग 10 लेबाक पोकपा नुमित अयुक की पुंग 10 ताबदगी थाव ग्राउंड दगी हौजरगा खुमल लंपा की मेन स्टेडियम द लोइसिनगदबा रैली असिदा मियाम पुनमकना सरुक याबियो हाइदुना पाउजेन जबलाक्चरी इरेचा सिंग ख्वाई पुनमबगी मफमदा करिगुम पाउजेल अमा लाक्चरी मदुदी कांगलुप फुरुप नाइदना पुल्लसे अखोय अपुनबगी सक्तम कन्ननबा येलौ इरम चाउननबा अपुनबगी खोलाउ लाउरसी मालेमगी लोना इंडियागी लोना अचुम वायल पियु मिशम नुपी अंगांग हाटपा टेरोरिज्म की थवोंगनी टेरोरिज्म की थवोंग खुदकता लेफलो चटनबा यादबा एक रिपील तौ मालेमगी अमत्ता ngairaba मियोइबगी हक कन्ननबगी नुमित असिदा अपुनबगी खोंगचत अपुनबगी खोलाउ पुन्ना खोंजेल हौना लाउमिनरसी अमत्ता चिथबिरगनु लागलो अखोय पुल्लसी खाइररोइसी कांगलुप फुरुप अइगी मागी येतुना लैरगनु मतम हेनख्रगनी डिसेंबर की तांग 10 अखोयगी नुमित इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे डिसेंबर की तांग 10 मियोइबगी हक कनबगी नुमित असिदा हौजिक थोकलिबा हाटना सुनबगी थवोंग असे लोइसिनहननबा अमदी अफसपा थमजिलकपगी मायोक्ता ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमुको पोइरई लेमरोल मैरा पाइबी अपुनब मणिपुर ऑल मणिपुर विमेन्स वॉलंटरी एसोसिएशन अमोभा कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स कोहोर मणिपुरी स्टूडेंट फेडरेशन MSF अमसुंग चटमिनरिबा लुपसिंगा पुन्ना सिनमिनदुना
Manipur miyamgi oiba khongchat protest rally ama thangmaiban thau ground dagi haujaraka Khuman Lampaki main stadium phauba chatchagani. Hariba khongchat asida laikai laikai club singi member sing amadi laikai laikai maira paibi ma sing mahiroi sing amadi miyam hupna saruk yabiyu namit asida sarkar gi office sing mahiloi sing lanai sinsang sing kudimak isa gi sintha lepiyu December gi tang tara leipak punamitni ayuki pung tara taba matamdagi thau ground thangoi bandagi haujaraga Khuman Lampak main stadium phauba chatchagadauri Hariba khongchat asida miyam punamakna saruk yabiyu haiduna paujen jabalakchari Nungsizaraba ireisa khwai khibiki mafamda karigumba paujel ama lakjari madudi Kanglup Phurup naidana punsilasi aikhoi apunbagi saktam kannaba yelhau iram chaunaba apunbagi kholau laurasi malemgi lona India gi lona achumba wayel piu micham nupi angang hatpa terrorism gi thawongni terrorism gi thawong khudak tale phalo chatnaba yadaba ek repeal taw malemgi amatta ngairaba miyoibagi hak kanbagi numit asida apunbagi khongchat apunbagi kholaw punna khonjel hauna lawminarasi amatta chithabiragano laglo aikhoi pullasi khairaroisi Kanglup Phurup aigi magi yetuna leirano matam henkrane December gi tang tara aikhoi gi numit International Human Rights Day December gi tang tara mioibi hakkan manamit asida haujuk thokliba hana sunabagi thawng ase loisin hananaba amadi Armed Forces Special Power Act 1958 thamjilakpagi mayokta All Manipur United Clubs Organization amuko Borei Leimaron Maira Paibi Apunba Manipur All Manipur Women Voluntary Association Amobha Committee on Human Rights Cohort Manipuri Students Federation MSF amasung satminariba lupsinga punna silminaraga Manipur miyam gi oiba khongchat protest rally ama thamaban thau ground dagi horga Khuman Lampak ki main stadium phaubu chatchagani Hariba khongchat asida laikai laikai gi club singi member sing amadi laikai laikai gi maira paibi ima sing mahairoi sing punna saruk yabiyo numit asida sarkar gi loisang sing mahailoi sang sing lanai sinsang sing sintha lepiyo saruk yabiyo December gi tang tara leibak pokpa numit ayuk ki pung tara tabadagi thau ground dagi haujaraga Khuman Lampaki main stadium da loisingadaba rally asida miyam punamakna saruk yabiyu haiduna paujen jabalakchari Irisa sing khwai punambagi mafamda kariguma paujel ama laksari madudi Kanglup Phurup naidana pullasi khoi apunbagi saktam kannanaba yelau iram chaunanaba apunbagi kholau laurasi malemgi lona India gi lona asuma wayel piu misam nupi ang hatpa terrorism gi thawong khudak tele phalo satnaba yadaba ek repeal taw malemgi amatngaraba miyoibagi hak kannanabagi numit asida apunbagi khongchat apunbagi kholau punna khonjel hauna lawminarasi amatta ji thabiraganu lagloi khoi pulasi khairaroisi Kanglup Phurup aigi magi yetunu leiraganu matam henkragani December gi tang tara aikhoi gi namit International Human Rights Day December gi tang tara miyoibagi hak kanbagi numit asida hauzik thokliba hatna sunabagi thawong ase loisin hananaba amadi afaspa thamjilakpagi mayokta All Manipur United Club Organization amuko Borei Leimarol Maira Paibi Apunba Manipur All Manipur Women's Voluntary Association Amova Committee on Human Rights Cohort Manipuri Student Federation MSF amasung satminariba lup singa punna sinminaduna Manipur miyam gi oiba khongchat protest rally ama thangmaiban thau ground dagi haujaraga Khuman Lampaki main stadium phauba chatchagani hariba khongchat asida laikai laikai club singi member sing amadi laikai laikai maira paibi ma sing mahiroi sing amadi miyam hupna saruk yabiyu namit asida sarkar gi office sing mahiloi sing lanai sinsang sing kudimak isa gi sintha lepiyu December gi tang tara leipak punamitni ayuki pung tara taba matamdagi thau ground thangoi bandagi haujaraga Khuman Lampak main stadium phauba chatchagadauri
हाइरिबा खोंचत असिदा मियाम पुनमकना सरुक याबियो हाइदुना पाउजेन जब लाक्चरी नुंसीजरबा इरैचा ख्वाइखिबिकी मफमदा करिगुम्बा पाउजेल अमा लाक्चरी मदुदी कांगलुप फुरुप नायदना पुनसिलसी अखोय अपुनबगी सक्तम कन्नबा येलहौ इरम चाउनबा अपुनबगी खोलाउ लाउरसी मालेमगी लोना इंडियागी लोना अचुम्बा वायल पियु मिचम नुपी अंगांग हाटपा टेरोरिज्म की थवोंगनी टेरोरिज्म की थवोंग खुदकता लेफलो चटनबा यादबा एक रिपील तौ मालेमगी अमत्ता ngairaba मियोइबगी हक कनबगी नुमित असिदा अपुनबगी खोंचत अपुनबगी खोलाउ पुन्ना खोंजेल हौना लाउमिनरसी अमत्ता चित्थबिरगनो लागलो अखोय पुल्लसी खाइररोइसी कांगलुप फुरुप अइगी मागी येतुना लैरनो मतम हेनख्रने दिसंबर की तांग तरा अखोयगी नुमित इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे दिसंबर की तांग तरा मियोइबी हक कनम नुमित असिदा हौजिक हौजिक थोकलिबा हाना सुनबगी थौंग असे लोइसिलहननबा अमदी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 थमजिलपगी मायोक्ता ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुको वरई लेमरन मैरा पाइबी अपुनबा मणिपुर ऑल मणिपुर वुमेन वॉलंटरी एसोसिएशन अमोभा कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स कोहोर मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF अमसुंग सत्मिनरिबा लुपसिंगा पुन्ना सिनमिनरगा मणिपुर मियामगी ओइबा खोंचत प्रोटेस्ट रैली अमा थामोबन थाउ ग्राउंड दगी हौरगा खुमल लंपाक की मेन स्टेडियम फाउ चगनी हाइरिबा खोंचत असिदा लेकाई लेकाई की क्लब सिंगी मेंबर सिंग अमदी लेकाई लेकाई की मैरा पाइबी इमा सिंग महैरोय सिंग पुन्ना सरुक याबियो नुमित असिदा सरकार की लोइसंग सिंग महै लोइसंग सिंग लनाई सिनसंग सिंग सिंथा लेपियो सरुक याबियो दिसंबर की तांग तरा लेबाक पोकपा नुमित अयुक की पुंग तरा ताबदगी थाउ ग्राउंड दगी हौजरगा खुमल लंपा की मेन स्टेडियम द लोइस